Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 324 of the Afrikaans translation of the Holy Quran. Ons is besig nou met die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 324. Hoofstuk 24, die lig, the light, Surah 24, Surah An-Nur. Afdeling 4 van hoofstuk 24, voorsorgmateriaals. O julle gelowiges, gaan geen ander huis as julle eie binne sonder om toestemming te vra en die inwoners daarvan te groet nie. Dit is beter vir julle, sodat julle mag onthou. Maar indien julle niemand daarin vind nie, gaan dit nie binne voordat toestemming aan julle verleen word nie, en indien aan julle gesê word, gaan dan terug, want dit is pasliker vir julle, en Allah is die beter van wat julle doen. Now we make dua that by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, our land, South Africa, becomes like this, where we don't have to worry about criminals. Criminals come banging into your house without knocking. They come middle of the night, breaking in, cutting the burglar bars. But we pray that our country must become such an outstanding country, where our culture is that of honesty, morals, ethics, politeness, manners, and so on, that if someone comes to your door, they ring the doorbell, they ask permission for coming in. If there's no reply, they go away again, and so on. There's no criminals breaking into your house, because a man's house is his castle. So why must we live in fear? So our prayer is, my prayer is, may Allah subhanahu wa ta'ala guide the leadership of our beautiful land, South Africa, towards a land of peace and prosperity, so that people can understand each other and respect each other, and that the criminals, these rubbish criminals, they must all be thrown into jail, so that the rest of the people can live in peace and harmony with mutual respect and love and understanding, right? Without having to worry about CCTV cameras and burglar proofing and barbed wires and al daai goede, né? En dit is vir julle geen sonde om onbewoonde huise waarin julle benodighede is, binne te gaan nie. En Allah weet wat julle openlik doen en wat julle verberg. Sê aan die gelowige mans dat hulle nie moet staar nie, maar hulle oë moet neerslaan, en dat hulle hul geslagsdrifte moet beheer. Dit is pasliker vir hulle, voorwaar Allah is bewus van wat hulle doen. En sê van die gelowige vroue, dat hulle hul oë moet neerslaan, en hulle geslagsdrifte moet beheer, en nie hulle skoonheid tentoonstel nie, behalwe wat geoorloof is om sigbaar te bly. En laat dit deel van hulle hoofdtoeisels hul borste bedek, en laat hulle hul skoonheid nie vertoon nie, behalwe aan hul eggenote of vaders, of die vaders van hulle eggenote, of hulle seuns, of die seuns van hulle eggenote, of hulle broers, of die seuns van hulle broers, of die seuns van hulle susters, of hulle vroue, of hulle slawe, of manlike bediendes wat geen geslagsdrang het nie, of die kinders wat nog niks van die naaktheid van vroue weet nie, en laat hulle nie met hul voete stamp nie, sodat die skoonheid wat hulle bedek nie blootgestel sal word nie. En bekeer julle almal tot Allah, o gelowiges, sodat julle mag slaag. En tree in die huwelik met die onverbondenes onder julle, en diegene wat geskik is onder julle manlike slawe, en julle vroulike slawe,
Indien hulle behoeftig is, sal Allah hulle uit sy oorvloed voorsien. En Allah is barmhartig, alles wetend. En laat hulle wat geen huweliksmaat kan vind nie, hulself keus hou totdat Allah hulle uit sy oorvloed van gebrek vrystel. En diegene onder julle slawe wat 'n akte van vrystelling verlang, voorsien hulle daarvan as julle iets goeds in hulle opmerk, en gee hulle van die rykdom van Allah wat hy julle geskenk het. En dwing julle slawe nie tot onrug as hulle verlang om keus te bly om die vergaanlike goedere van hierdie wêreldse lewe te soek nie. Maar indien iemand hulle dwing, dan sal Allah na die dwang vir hulle vergewensgesind, barmhartig wees. En ons het sekerlik duidelike tekens na julle gestuur in 'n beskrywing van diegene wat voor julle heen gegaan het en 'n waarskuwing vir diegene wat teen kwaad waak. 325 van hoofstuk nommer 24, right? Join me in the next episode as we continue reading the Heilige Quran by Imam Baker. Lekker bly. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.